ole kalau le ta a kan topic soi turte soi chun som le ha mun zel mai ta na an ti thil dang kan soi kol chuan in nom te polo chang ve thea chu wangin tum chuma po hian ta video ma sa kan soi to circulatory system chung chang ha kan soi chun som le ha mol mai do na ni kan soi ta kan khanin circulatory system a hianin thil chi thuma kan ti to a heart a oma blood vessels oma kan ti to a chuan heart lung chung chang kan soi to a engtiang ne kan lungin na tho dan ti vel te kan soi chau to ha tro I kan soi non le do chu circulatory system kan ti zia chu kan taksa cell zong hian an mamo cho tha te nutrients kan ti te oxygen kan ti le thil sang gas sang ani mo khang kha engtin nge an don thayang kan lu chi pa chonga kan keler thlengin engtin nge don thayang kan ti chuan kan circulatory system hang hian ni chung zinga pakha chu kan soi fia to a chu apam kwal to kolber lung chung cha kan soi to a tu na chuan kan soi le tu chu enge pam kwal chin khami kan choi te mo kan oxygen te keng kwal tu chung chang blood le an kalkong a pipeline ti mai te la blood vessels chung chang kan choi don ani blood chung chang lo swing hal tai la blood chu kan choi ta thi sen ti na ni mai ta blood hi fluid connective tissue ni a chu a tissue chi sang le khateng kai na chu pol kwa le pol som pakhat zirlai ate Mizoram a chuan ching takin zirani a tuna chuan pol som zirlai class zirlai katle ma kan zir pa de wangin kha chu kan soi non to lowanga fluid connective tissue ni te kha lo she taila chuanin thisena hianin za somnga o achan ve hlok hi blood cells anni blood cells anni a chungte chu chi thuman ama chungte chu red blood cells kan ti te white blood cells kan ti te le platelets kan ti te khanin kan thisena 50% za somnga hi anlu ane red blood cells kan ti chuanin kha kan thisena asen lai atisen tu hi ni a engnangin thok kan ti chuan atisen tu tak phei ka chu hemoglobin kan ti to kha klaza ha kan soi to a chuanin chu chuan engnangin thon ti chuan kan chu pa chonga I oxygen kan hip lu te ein transfer chuanin heta kan heart a thlenga kan heart a train in pump le ta a khatat oxygen ken kwal tu ber cell kha red blood cells kan ti ho khan anita ni chon white blood cells kan ti ve thung chu kam taksa a kan immunity system siam tu kan taksa na do tu kan ti ta kha white blood cells kan ti ta kha anita ni henda poi chi sang an oma na kena video danga te pokan na soi zel tu ngai la tu na chon kan soi zaw lu tu kherlo wanga chon platelets kan ti ve thun chun blood clotting cells kan ti ve thunga zia chu kan taksa lo pe ma kan fi win chui pil loka alo thia chon anu rei de wa thi lo khanga chon thi lo top china chu mi thi ti khang tu chu enge kan ti chon heng blood clotting cells kan ti te hi alo ni ta ni chonin azad ve de hlok chu heng blood cells hianin I an lu kan ti to kha chu azad ve dang ne chu enge lu kan ti chon plasma kan ti khaluni vetani enge plasma kan ti chu kan thisena atui ril zong kan thisena khami blood cells kan ti lo zong atui ril zong kha blood plasma kan ti chu ni a tlemin a rong hi rong eng lampang deuh ani a chuan tui hi kha plasma ro kha 95% za som kwa panga atam zo khatui ani kha plasma kha chumba ka chon salts te proteins te vitamins te minerals hormones kan ti baka gas te le fats te khang plasma khanin a tel ve chawani chuan he plasma hi engeniang alzong salt up content hi tuipuya enge tuipui alzong ne hian alzong hi ain tluk ang vela ngai ani ama kan soi to khanin he kan thisena hi blood vessels chunga thisen zam chunga ankal kwala chun apam kwal tu bera chu heart kan ti lung kan ti video masa kan soi fia to kha alo ni ta ne chun blood vessels tungchang kan soi chun le nga lang blood vessels kan ti hian chi thum anom le theya chun te chu arteries kan ti le veins kan ti le capillaries kan ti ta kha blood vessels ani thisen zam ve kan ni thisen zam chi thum kan nei ti na ni chu ama sabira chun arteries lo soi fia taila arteries chu kan lung achonga kan heart achonga oxygen keng tel thisen kan lung achonga oxygen keng tel thisen ho luan na kalkong an luan na thisen zama kha arteries kan te ni chu oxygenated blood tinan chu oxygenated blood ho kha kalkong chu arteries ani di khalo chin cheila chunin veins ain
an cha zok an bangvel cha zok engwangin achan chu lung khan na tak takin taksa zong zong thleng thei tur khan thisen apam pop pop thin chumi apam pop pop a puak ke mai lo tur che mai lo tur khanin arteries te hi an wall saka an banga kha o an thisen khami thisen zama kha acha deu big thin ani chu adot le a chun veins an om le a arteries opposite chi khan veins ve thung chu deoxygenated blood kan taksa mun sang sang atanga kan heart kan lunga aron kalna kong kha veins ani deoxygenated blood kan ti chu oxygen ni lovin carbon dioxide ron kengtel tu thisen ve thunga kha khami ron kal kong kha veins ti nani plasma sa khanin heart a khan oxygenated blood le deoxygenated blood oxygen le carbon dioxide aron in pam lu dan te chu dan velte heta kan chuap nena in link in connect dan te kha kan soi to a chon tun bi ka chon kan siat tura chu kan lunga changa kan taksa mun song song oxygen keng thisen te an kalna kong le kan taksa mun song song changa oxygen keng carbon dioxide keng te anun luan na kal kong kha ain ang lo ti na ni chu oxygen keng tel thisen te chu artery san kal thisen jam artery a khan chuanin carbon dioxide keng tel thisen ho ve thung kan taksa changa kan lung kan heart an ron kal don ve thung ka chuan veins an ron kal ti na ni chuanin veins hi pressure tam ve lo esan chu pam thi blood in a pam pop pop ang khan ni ve lo wa mon chang in ron kala chu wangin an luan let lo na turin veins a hian valve om thin an akar chemical thisen zam chunga hian valve kan ti chuan kong kharang deuh I luan tlang thei si ma se luang le dona lo in pingkat si ang chi kha a om ani chuan a pathum na chuan capillaries lo soi tai la capillaries kan ti chuan in thisen zam te lo te ni a veins arteries ai khanin an te fe a chuan engen tangkai na kan ti chuan heng capillaries te hi I kan thisen zam veins ani mo arteries emo kan thisen zam le kan tissue kan cells ho kha kan tissue kan cells le thisena khan thil tam tak in thak in thleng ton tur in exchange tur omani antinan oxygen kan hiblu ta chu kan oxygen hiblu chu kan chopa thlenga kan chopa train kan lunga thlenga kan lunga train kan taksa mun sang sanga in pam dak kan ta ni chu artery a khan an kal ta ni chuan an vocal zelan vehicle zela cell tina khan an pass don cell tina khan in khak an sem don kan ti to kha chu mi sem tu chuan chu artery tang chuan capillaries a simple diffusion mang khan in hlan chonga thil dang in hlan chon theina dang kong te pom thowa kha ulsam ber khalo soi taila simple diffusion mangin in hlan chonga chuan capillaries te chuan kan cell kan ti sol te khan na sa takin an tuam vek kan tak sapum pu hi kan ti to kha chuta tang chuan cell a khanin simple diffusion mangbukim an hlan chong ven a thin omzia chu capillaries te chu khami thisen jam kan ti te le kan ti sol te in kara enge in hlan chona kal kong an ni tin ani chu an te em amit long in a hmu thei lowa microscope in a hmu thei a chuan an te zia mai chu ti hian lo chin sia taila heng capillaries te hi som hi tian ein datin tlar taila chu chuan kan samjai pakhat hi aron ti mai thei teng vel chawani chuanin heng kan thisen zam te kan taksa chunga hian an in zam kwal na sa khopa ama han zom sei zel la zom sei zel la chu KM nuai khat vela se ni theini chu ai po chuna la tamang chu omzia chu he kan khovel hi I voi ni le chan ve an vet ko theini chu tiang chu kan taksa chunga hian mumal takin ain veta in zam kwal vela asiam tu chuan chu thiam khop mai tro khang dikha kan circulatory system chung chang chu lo ni ta circulatory system a chuan heart oma chuanin blood oma blood vessels oma khang pathum in kop te khanin kan taksa mun sang songa khanin kan mamo te kan chocha mamo te kan oxygen mamo te le thil sang sang kha an sem kol ta thina chuanin apek let te po te khanin akron let zong te po khang ho khan khang na kha an lo thok ta ni ti khan kan video sei lutuk lo nan khami china khan lo du tok le phot taila chuan kan na soi zo lo wa class le peka video le peka chuanin heng blood vessels bika arteries kan ti te veins kan ti le capillaries te kha enge an lo na in an lo na tam takan nei thisen zam lo sia han chung da chu kan soyanga chung ba ka lymph chung chang kan soyanga he circulatory system kan soiton soitel venge turan ya chan chu thil transportation anin ro thuk ve em ema ase blood
thisen le khami kai noi lam khan transport velo thil dang an transport ve thung dona chung te chu kan soi ve le thung dona ni tikhanin kan du to le phot dona ni thank you